Dobar dan i dobrodošli i dobrodošle i od mene. Kao što je Iva rekla, ja sam Lovorka Bačić, ja sam danas ovdje u ulozi moderacije, znači pazit ću na vrijeme davati riječ i slično. Ono kako je zamišljen program je, dakle imat ćemo na početku izlaganje profesora Klasića, nekakav generalni pogled, definiranje pojmova, što je to fašizam i antifašizam i dakle kontekstualizaciju u nekakvu današnju našu sferu. Zadnjih dana također svjedočimo dosta, meni se čini vidljivo, i radikalizaciji i govora mržnje, ali i pojmova fašizma i antifašizma. Dakle, teško je sad više reći tko je antifašist, a tko nije, jer su svi antifašisti. Iako su nekakve pojavnosti ili ponašanja ili govori koje vidimo u društvu vrlo različito intonirani u odnosu na te osnovne vrijednosti. Također različite manifestacije isključivosti koje vidimo dakle i dakle onako kako se građani ponašaju, ali i u sferi politike vidimo da i politike i u Hrvatskoj i na razini Europske unije su sve više ograničavajuće, dakle i zakoni koji se donose također koji ograničavaju i prava i slobode na račun sigurnosti ili pod izlikom sigurnosti. Također vidimo sve više i represije i straha i taj odnos prema drugima i drugačijima kojih je izgleda sve više ili kojih sve češće uočavamo te neke druge ili ih izlučujemo iz našeg društva ili negdje marginaliziramo. Kako se prema tomu odnosimo, koji su tu prostori intervencije, dakle to su neke teme u kojih ćemo se vrtiti. Ono što dakle, je naša intencija je ne da sad niti da se zgražamo, niti da budemo oko tih pojava jako histerični, ali da pokušamo biti konstruktivni, odnosno vidjeti što je to što možemo možda naučiti iz prošlosti, ali što je primjenjivo danas, kako možemo reagirati na te pojave i što je konstruktivno i što će donijeti nekakve bolje rezultate. Eto, možda toliko od mene za uvod. Dakle, ja bih dala profesoru Klasiću riječ. Pa evo, hvala lijepo na pozivu. Moram priznati ovako, dok sam sad ulazio ovdje i gledao, stvarno imam onako pomiješane osjećaje. S jedne strane, drago mi je da vidim ipak dosta mladih ljudi koji možda o ovome o čemu ću govoriti će čuti nešto ili na ovaj način prvi put. S druge strane, iskreno mi je žao ovih ovdje ljudi u prvim redovima, Jovice i Branka i svih vas ovdje koji ovo slušate cijeli život i vjerojatno ste si prije 30, 40, 10, 15, 5 godina mislili da valjda nikad više nećete morati slušati ovakve stvari. Međutim, zato ispričavam se što ću im ponoviti i podsjetiti ih na neke notorne stvari koje očito ljudima nisu notorne. Drago mi je što ovdje stvarno ima ljudi koji su evo i sa mnom studirali i mojih studenata. Moram priznati da mi je malo čudno govoriti kad u publici nema nikoga iz autohtone Hrvatske stranke prava, tako da ako ima neko da bilo na što reagira ili učinite ili bar bacite nešto da se osjećam onako doma. Ok, dakle ja sam razmišljao uopće od kuda i kako kada je mene Lovorka pitala da krenem, odnosno da održim jedno uvodno predavanje, ja sam razmišljao od kuda krenuti. Znajući da ću imati pred sobom jednu raznoliku grupu ljudi, ja znam da vi niste ovdje povjesničari, da vas povijest zanima onoliko koliko bi trebala zanimati, posebno kao nekakav, zbog tog jednog kauzaliteta, uzroka, posljedica i sve skupa. I ja sam odlučio u stvari ne govoriti, ne zamarati vas sa definiranjem i fašizma i posebno onda antifašizma, dakle ulaziti u kraj 19. stoljeća, kraj Prvog svjetskog rata, u socijalni darvinizam i dakle naglašavati fašizam kao jedan otpor liberalizmu, fašizam kao otpor individualizmu, fašizam kao nacionalizam, odnosno njegov najviši stadij, dakle iznad šovinizma, fašizam kao jedan autoritarni oblik vlasti, fašizam kao agresiju, a onda antifašizam kao otpor svemu tome. Ja sam odlučio da stvarno nema smisla da ja sada govorim o Benitu Mussoliniju, Adolfu Hitleru, kad imamo sve njih i puno izraženije u svojem dvorištu. Imali smo, nadam se da govorim u prošlosti. Ja ću zato započeti, što bi se reklo, in medias res, sa nekoliko stvari koje danas možda nisu dovoljno jasne mladim ljudima. Što to znači biti fašist u Hrvatskoj? Pa evo, sad ćete vidjeti što to znači biti fašist u Hrvatskoj.
41. godina krenulo je ovako. Novine širom Hrvatske osvanule su sa ovakvim stvarima. Zabranjuje se svim Židovima ulazak u sve gostionice, krčme, kavane, restorane i hotele. Odredba, većinom sam uzimao iz svog grada, iz Siska. Stanovnici grada Siska, srpskog pravoslavne vjere, smiju se po gradu Sisku kretati samo ograničeno i to od 8 sati ujutro do 6 sati poslije podne. Ostalo vrijeme imaju se zadržavati u svojim stanovima. Prekršitelji ove odredbe, koja odmah stupa na snagu, bit će strogo kažnjeni. Naredba: nalažem svim Židovima na području grada Siska da imadu danom 1. srpnja 1941. godine otkazati stanove u sljedećim ulicama i nabrajaju se ulice i trgovi u samom centru Siska. Poslije 31. srpnja ne smije ni jedan Židov više stanovati u gore označenom predelu grada. Zabranjuje se svim Židovima na području grada Siska pohađanje kinematografa i zadržavanje na šetalištima. Židovi mogu kupovati živeže namirnice samo u židovskim trgovinama. Ova naredba stupa odmah na snagu. Upozorenje hrvatskim društvima u Sisku: upozoruju se sva hrvatska kulturna, humana i nacionalna društva da provedu hitno selekciju svojih članova. Srbi ili Židovi prema izašlom rasnom zakonu ne mogu biti članovi hrvatskih institucija. Židovi i Srbi moraju predati radioaparate predstavništvu gradskog redarstva. Predstavništvo gradskog redarstva poziva sve radiopretplatnike u Sisku, Židove i Srbe, odnosno sve osobe kojima se prema postojećoj odredbi ne priznaje arijevsko pravo, da u roku od 48 sati donesu svoje radioaparate, predaju predstavništvu gradskog redarstva. Prelaz na katoličku vjeru. Na brojne upite javljamo interesiranima da nije dovoljno ishoditi odluku od gradskog poglavarstva za prelaz na katoličku vjeru, nego je potrebno sa tom dozvolom se prijaviti u župni ured gdje moraju svi pripadnici pravoslavne vjeroispovijesti udovoljiti vjerskim propisima, tek onda mole da ih župni uvede u katoličku vjeru. Židovima u gradu Sisku, prema odredbi državnog vođe tjelesnog odgoja i športa, pozivaju se svi Židovi u gradu Sisku da predaju sve posjedujuće vunene svitere, rukavice, čarape, toplo rublje, cipele za skijanje i skijanje. Navedeni predmeti imaju se predati najkasnije do 14.1. ove godine u gradskom poglavarstvu. Za koga se sazna da posjeduje od gore navedenih predmeta, a nije ih predao, snosit će zakonske posljedice. Poglavnikova izvanredna zakonska odredba i zapovjed: tko širi glasove o tobožnjim progonima protiv jednog dijela pučanstva, bit će stavljen pred prijeki sud. Židovi se smatraju kolektivno odgovornim za širenje lažnih vijesti. Budući Židovi šire lažne vijesti u svrhu uznemiravanja pučanstva te svojim poznatim spekulativnim načinima smetaju i otežavaju opskrbu pučanstva, to se kolektivno smatraju za to odgovornima i prema tome će se protiv njima postupati i spremati ih povrh kazneno-pravne odgovornosti u zatočenička zbirališta pod vedrim nebom. I onda je na 2-godišnjicu osnutka Nezavisne države Hrvatske u Sisku se pojavila jedna spomenica u kojoj između ostalog hvale se uspjesima koje je postigla nova vlast. Jedna od stvari je bila: sa područja grada Siska iseljeno je 51 srpska obitelj, napustilo je područje NDH, 33 obitelji, a 28 židovskih obitelji otpremljeno je u sabirne i radne logore. Time je grad Sisak bio očišćen od protunarodnih elemenata. Evo, počeo sam ovako šokantno da vidite kako to počinje. Ovako je to počelo i ovako je završilo. Ono što ste mogli ovdje primijetiti, ja ovdje nisam nabrajao sve, dakle, od toga oduzimanja kuće, imovine, firmi, dućana itd. Potpuna dehumanizacija. Dakle, vratite sve vunene čarape. Vratite radioaparate. Ne smijete hodati tom i tom ulicom. Ne smijete ući u taj i taj kafić. Dakle, to je nešto što se zove fašizam. Ja ću danas se osvrnuti, malo ću napraviti možda jednu širu sliku, ali nadam se da vam to neće smetati, da napravimo jedan širi kontekst. Što mi danas u stvari imamo, kakvih problema sa antifašizmom i fašizmom? Ja inače kasnije ću se toga dotaknuti, ali žao mi je što se stalno govori da se političare danas u Hrvatskoj, ove da ih ne imenujem neke, da se pitaju što misle o antifašizmu. Sam rekao, prestanite ih ispitivati što misle o antifašizmu, pitajte ih što misle o fašizmu. Dakle, recite neka jasno i glasno odu bilo gdje, dakle, nek imaju hrabrosti doći i u Zagreb, i u Bleiburg,
i neka jasno glasno kažu nezavisna država Hrvatska je kvislinška tvorevina odgovorna za genocid i holokaust nad vlastitim stanovništvom. Kad se to dogodi, onda ćemo vidjeti da li se išta promijenilo ili nije. Ja ću, dakle, danas krenuti malo od širega, ali će vam biti, vidjet ćete zašto. Dakle, koji su to danas kontroverze iz hrvatske povijesti koje na neki način onda određuju i odnos prema ovom periodu? Svakako ključna polazišna točka je Drugi svjetski rat. Još nisam čuo nikoga da je napao nekoga zbog toga što je rekao da Matija Gubec nije postojao. Da Zvonimir ili Tomislav nisu kraljevi ili što su. Oko toga nema problema. Nećete, dakle, doživjeti prijetnje, pozive u ponoći, šikaniranje i tako dalje zbog toga. Ali zbog ovih stvari s ovima kreće. Dakle, Drugi svjetski rat, dvije dimenzije, antifašizam i nezavisna država Hrvatska. Druga tema je druga Jugoslavija, o kojoj ja najviše se bavim, na tome sam i magistrirao i doktorirao i o tome bi mogao govoriti, dakle, da li se radi, a vrlo je usko povezano, jer u stvari antifašizam je u stvari najviše povezan upravo sa ovim periodom. Dakle, da li se radilo o boljem životu ili se radilo o tamnici naroda, pa ću i o tome nešto kasnije reći. Treća tema je svakako Tito, heroj, a ne zločinac, to s nekog drugog, jel, plakata. Dakle, što je, dakle, koja je povijesna ocjena Josipa Broza Tita, njegova uloga i u antifašističkom pokretu, partizanskom, ali i u događanjima nakon Drugog svjetskog rata. I naravno, Domovinski rat, s jedne strane obrambeni, s druge strane brojna kršenja ljudskih prava, zločini, ubojstva itd. Kad govorimo o proučavanju, ono s čime se mi, povjesničari, susrećemo je sljedeća stvar. Ja se ne sjećam, odnosno nisam bio od tih koji je mogao krajem 80-ih govoriti kako će što izgledati, bio sam premlad, međutim nekako svi su se nadali da 90. i 91. godine se ne mijenja samo forma, nego se mijenja i sadržaj. Dakle, nije izlazak iz Jugoslavije, nisu nove granice same sebi svrhom, nego je, dakle, bitan, dakle, i onaj sadržaj za koji se govorilo da nam nedostaje u Jugoslaviji koja je u tom trenutku postojala. Međutim, dogodilo se da ja još, evo, 25 godina kasnije nisam siguran jesmo li taj sadržaj napravili onakvim kakvi smo trebali, je li taj sadržaj u skladu sa građanskim, demokratskim društvom. Kod nas, u našoj struci se to odnosi na sljedeće. Historiografija do 1991. godine je apsolutno, nema, dakle, spora, je bila ideologizirana, dakle, pod utjecajem komunističke partije. To znači da je narativ bio propisan, propitkivanja puno nije bilo, dakle, i u školskim udžbenicima, ali i u knjigama koje su nastale itd. Ta historiografija je svakako bila tendenciozna, isticale su se posebno jer je iz okolnosti nakon 1945. godine trebalo je u tom bellum omnium contra omnes koji je vladao 5 godina, dakle, gdje su se doslovno klali svi sa svima, trebalo je sad stvoriti jedno mirno društvo, trebalo je stvoriti društvo u kojem će ti koji su se do jučer klali ili pripadnici tih koji su se klali, da sada grade jedno novo, bolje društvo. Dakle, trebalo je naravno naglasiti te stvari i tu se pogriješilo. Prva stvar, dakle, tu se pogriješilo što se i tada nisu i neke druge stvari naglasile, međutim išlo se na naglašavanje bratstva, jedinstva, ravnopravnosti po svakom pogledu. Muškarci, žene, Srbi, Hrvati, profesori, arhitekti, seljaci. To vidite najbolje recimo kroz partizanski film. Kao sredstvo, da tako kažemo, propagande. Imate, dakle, poruka je morala biti jasna. U svakom filmu imate, dakle, i pripadnike svih naroda, imate i žene, i djecu, i profesore, i seljake. Dakle, to je taj jedan narativ koji se gradio. Često je bilo i zanimljivih anegdota, dakle, imate jedan od skupih filmova, o Zbitku na Neretvi je film Sutjeska, na koji, dakle, koji Richard Barton glumi Tita, Mikis Theodorakis gradi glazbu i sve ostalo. Međutim, imate problem sa tim, ne filmom, nego s tom bitkom. U toj bitci nema Makedonaca, u pravoj bitci, dakle.
nema Makedonaca. Sad, šta ćemo, a kako ćemo napraviti tako jedan skup film i sve skupa, onda je, a ne možemo izmisliti baš da je bila neka druga makedonska brigada, nego onda je izmišljen jedan lik jednog Makedonca, harmonikaša, koji se stalno pojavljuje i na makedonskom govori, onda vi imate osjećaj, aha, i Makedonci su tu. Dakle, to je ta jedna tendenciozan pristup prošlosti. I naravno ona je bila selektivna, to ne moram govoriti. S jedne strane su se naglašavali uspjesi i narodno-oslobodilačke borbe i Tita, kraju onda i socijalizma i svega ovog poslije. Naravno, izbjegavale su se teme zločina, izbjegavale su se teme nakon rata, izbjegavale su se teme disidenata i svega ostalog. Sve ovo govorim zbog toga što smo mislili, ok, sada dolazi novo vrijeme, sada radimo sadržaj u kojem ćemo sve ovo popraviti, međutim dogodilo se da smo samo zamijenili priču, da je sadržaj u principu ostao jednako tendenciozan, dakle da nakon 1991. godine sad smo dobili drugu ideologizaciju, ovaj put ne komunističku nego nacionalnu, tendenciozna, za razliku od onih stvari koje nas zbližuju, približavaju, vi sada kroz udžbenike imate sve više primjera koji nas razdvajaju kroz povijest kako biste pokazali da ovo što od tog trenutka traje, 1991. godine rat, nije slučajan. Dakle, on u stvari vjekovima traje i ovo je samo završena borba. Dakle, trebalo je pokazati što više različitosti koje onda potvrđuju ovo što se u tom trenutku događa. Ona je tendenciozna, kao sam rekao, i ona je selektivna. Sada opet više nema istraživanja, od toga se ne ježim kad čuo sam neki dan na jednom skupu, opet, dovoljno smo slušali o ustaškim zločinima. Ko je to dovoljno slušao? Jovica je dovoljno slušao, ali vi ovdje koji ste, moji studenti koji su 95. godište, nisu dovoljno slušali. Oni ništa o tome nisu čuli. I stalno govoriti, mi smo dovoljno slušali. Kada ste vi to dovoljno slušali? Dakle, otišli se u drugu krajnost. Etnogeneza, porijeklo Hrvata, jesmo li, dakle i naravno samo sve da nismo Srbi, odnosno da nismo zajedno sa njima nikakvo porijeklo, pa smo i Iranci, i Goti, i Germani, sve samo ne ono što u stvari i jesmo. Što i pokazujemo po svemu, svaki dan. I naravno ide se u neke teme s pravom, da se razumijemo, ide se u teme koje se nisu obrazla. Niste vi baš imali puno radova kritičkih o Banu Jelačiću, niste imali o nekim drugim, niste imali o nezavisnoj državi Hrvatskoj. Međutim, ne na ovaj način na koji se njoj pristupa danas. Da krenem još konkretnije, antifašizam. Danas se često može čuti da li je antifašizam se nalazi u Ustavu ili ne. Ljudi zaboravljaju da je to u stvari zanemaruju čitavu lepezu koja ne da potvrđuje da je u Ustavu. Dakle, da li je ona napisana u Ustavu, antifašizam je tu. Je puno manje bitno od ovoga što ću vam ja danas pokazati ovdje. Dakle, on je u temeljima Republike Hrvatske i to pod A, politički. Hrvatsku 1991. godine stvaraju antifašisti. To su i Franjo Tuđman, i Josip Manolić, i Josip Boljkovac, itd., itd. To su hrvatski antifašisti. Vojno, generali Janko Bobetko, Martin Špegelj su hrvatski antifašisti. Ali i pravno, dakle, pri čemu se naglašava da je u Ustavu Republike Hrvatske da temelje, dakle, državne suverenosti u razdoblju Drugog svjetskog rata izražene nasuprot proglašenju nezavisne države, a u odlukama Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske. Dakle, da, možemo mi sad govoriti da li ima izrijekom da se kaže u Ustavu antifašizam. Međutim, nabrajaju se kroz povijest, pa neko danas kaže možemo onda i pragmatičku sankciju. Pa možemo, naravno, ali ni ta pragmatička sankcija u tom Ustavu, odnosno u preambuli, nije slučajno. I ona je navedena kao jedan u nizu događaja iz hrvatske povijesti koji je odredio karakter i koji je vodio ka suvremenoj Hrvatskoj. Pa je onda to upravo antifašizam Zemaljskog antifašističkog vijeća. Jer ZAVNOH sigurno nije provodio fašističku politiku, nego provodio antifašističku politiku. I ako je to u Ustavu stavljeno da počiva na odlukama ZAVNOH-a, a te odluke se baziraju na antifašizmu, onda mi možemo sada tražiti jel to piše izrijekom baš riječ antifašizam. Međutim, idemo na još nešto zanimljivije. Danas datum koji se slavi u Hrvatskoj kao dan antifašističke borbe je jedan od datuma u Hrvatskoj koji se slavi sa figom u džepu
jer će svi otići u Brezovicu, položiti vijence, a u sebi si misliti šta ovdje radim. Dakle, otprilike s figom u džepu koliko slavimo i tijelovo i duhove i tako dalje. Znate, kad su pred Saborom su pitali svojevremeno političare, čak i predstavnike ovih kršćanskih stranaka, da objasnim što je tijelo, što su duhovi, pa niko nije znao šta je. Dakle, mi u stvari sve praznike svoje sa figom u džepu slavimo, jer dakle, ni jedne ni druge ne znamo što su. Dakle, da se vratim na 22. lipanj, pardon, ovdje je 41. ispravka, sad sam tek vidio. Jedan vrlo kontroverzan datum. Dakle, do 1991. godine taj datum se nije slavio kao dan antifašističke borbe. Taj datum se slavio jedino u gradu Sisku kao dan komune. Ima različitih razloga zašto se on nije slavio. Ja sada vas ne bi zamarao svim detaljima. Time su se bavili neki, recimo, pokojni Zvonko Ivanković Vonta se time bavio i tako dalje. Dakle, dan ustanka, početka, da tako kažemo, rata, bio je u službenoj Jugoslaviji 4.7. Dan borca se slavio. I sad kad vidite 4.7. dan borca, početak rata, a kako od 22.6. dakle 10, 15, 20 dana prije je već osnovan prvi partizanski odred. Dakle, kako je onda ustanak počeo, a mi tu u Sisku već ratujemo. Varijanta je upravo ta, dakle, nema rata dok komunistička partija i Tito nisu poslali proglas i rekli, sad počinje. To što ste vi do sad bili, ok, ali sad počinje. Ima i druga varijanta. Da li je, dakle, ne znate, stariji znaju, dakle, dan ustanka u Hrvatskoj slavio 27.7. kada je u Srbu, dakle, u Lici krenuo pokret otpora i tako dalje, i tako dalje. I tu se čak, dakle, bilo je rasprava da li u stvari upravo zbog tog količine broja stradanja srpskog naroda u Hrvatskoj, dakle, da se upravo da simbolički mjesto od kuda je, dakle, većina, jer sisački partizanski odred je 99% se sastoji od Hrvata, dakle, iz Siska i iz okolice Siska. I dakle, da li da se da 27.7. tako da je to odlučeno. Međutim, dogodilo se, možda ste čuli, dakle, zapovjednik prvog partizanskog odreda je Vlado Janić Capo, jedan vrlo zanimljiv lik iz Siska, koji je organizirao prvi partizanski odred, inače kasnije višegodišnji šef Franji Tuđmanu u generalštabu u Beogradu. Ja sam inače u posjedu nekih fotografija koje pokazuju oproštajku od Vlade Janića Cape kada dolazi u mirovinu, kada je Tuđman, onda on Tuđman plešu u kozaračko kolo. Ali dobro, eto, tada je to bio taj modern ples. U svakom slučaju, ono što je zanimljivo, Vlado Janić Capo je bio lojalan, nikad nije radio oko ovoga problema. I onda mu je došao jedan telegram, 79. godine, telegram u kojem Tito kaže: priznanje drugu Vlade Janiću Capi, članu Savjeta Federacije, među ostalim i na organizovanju prvog partizanskog odreda u našoj zemlji. Ja sam pričao sa njegovim nečakom od Vlade Janića Cape koji je rekao da ga je taj telegram, da je bio, to je to. Dakle, ne mora mi reći, ne mora proglasiti praznikom, ali ovime mi je dao ipak na znanje da priznaje da smo mi prvi organizirali. Ali telegram koji slijedi je još šokantniji za hrvatsku javnost danas, tako da svi mlađi pazite, dakle, sad što ćete vidjeti. Dakle, telegram kada je umro 1991. godine od Vlade Janić Cape kaže sljedeće: ja sam izdvojio sam crveno neke stvari. Vijest o smrti generala Vlade Janića Cape iskreno me ražalostila. General Vlado Janić Capo postao je legendarna ličnost hrvatskog radničkog pokreta i antifašističke borbe hrvatskog naroda. U onim teškim i sudbonosnim danima na početku Drugog svjetskog rata Vlado Janić sa skupinom svojih drugova pripadnika, pazite sad, komunističke stranke Hrvatske, pružio je primjer velike ljudske hrabrosti, političke odlučnosti i nacionalnog poštenja. Dan kada je Vlado Janić Capo sa svojim odredom krenuo u antifašističku borbu, Republika Hrvatska proglasila je svojim državnim blagdanom. Tim je činom nova demokratska Hrvatska na dostojan način iskazala koliko visoko cijeni osobni doprinos Vlade Janića Cape i svih onih koji su se pod antifašističkim zastavama borili za slobodnu Hrvatsku, omogućivši stvaranje zavnohovske federalne Hrvatske, oslobođenje i tako dalje, a time ne samo održanje hrvatske državnosti, nego i svrstavanje Hrvatske među pobjedničke zemlje demokratske koalicije u Drugom svjetskom ratu. Ovo nije telegram ni Stipe Mesića, ni Ivice Račana, niti Milorada Pupovca, nego Franje Tuđmana iz 4.5.1991. godine njegovoj obitelji. Dakle, istaknuo sam crvenim ove heretičke
riječi komunističke partije, nacionalnog poštenja, dakle zamislite da je jedan komunist i partizan čak bio predvodnik nacionalnog poštenja i borio se za slobodnu Hrvatsku i tako dalje i tako dalje. Posljedica toga je da je od 1991. godine prvi put je dakle uveden 22. lipanj kao dan antifašističke borbe. Kako ga slavimo, to je druga stvar, rekao sam na početku. Međutim, idemo dalje. Što se kod nas u stvari događa? Ja sam ovaj obračun s antifašizmom u stvari stavio na dvije razine. Prva je ideološki obračun. 90. godina u Hrvatsku dolazi velik broj ljudi iz emigracije koji je odrastao na potpuno drugom narativu. Jednog od njih, jednog uglednog beka Dinama i nogometne reprezentacije ću kasnije obraditi. Sada bi se zadržao na nekim drugim aspektima. Dakle, ljudi koji su 45. godine otišli iz Hrvatske u Australiju, Kanadu, Argentinu, Paragvaj i tako dalje, su nastavili živjeti svoju iluziju. I sve priče o tome da su, ono kad čujem, to mi je druga najgora stvar, kad čujem da su oni bili za NDH 10. ali ne i za 11. travnja. Oni su bili za NDH 10. travnja 41. i 51. i 71. i 81. i 91. i još uvijek su. I to je ono što je najgore. Ja razumijem njihove potomke i tog beka o kojem ću kasnije reći nešto. S nama je, evo, moja tu kolegica Tamara koja je sa mnom studirala, s nama je studirao jedan dečko, uvijek to ispričam kao jedan primjer osobni, da vidite, ja sam spreman prihvatiti nekoga koji je odrastao u jednom narativu, kao što je moj kolega koji je sa mnom studirao, Ivan, koji se vratio, koji je došao prvi put u Jugoslaviju, odnosno u Hrvatsku 1991. godine. Nikad do tad nije bio. Došao je u Hrvatsku i meni kaže, Hrvoje, veli, ja nisam imao pojma da Bosna i Hercegovina nije u Hrvatskoj. Veli, ja sam odrastao, doma je bila karta Hrvatske do Drine. Ja pitam tatu jednog dana, tata, čiji je Željo klub? Željezničar, veli, on pa hrvatski. A Velež iz Mostara, pa veli, isto hrvatski. Veli, ja dođem ovdje i uvjerim se da to nije tako. Dakle, pričali smo onda jednog dana, bili smo vani, bio je svibanj mjesec, 4. i 5. Mi smo svi reminiscirali kada je umro Tito i pitali smo njega da li se ti sjećaš u Sidneju kada je umro Tito ili svake godine 4. 5. Ili on, sjećam se, taj dan smo svake godine imali besplatno hranu i piće u svim hrvatskim klubovima. Ono što, ili još evo s ovim ću završiti s anegdotom, kad mi je jednom prilikom ja sam ga pitao, pa dobro Ivane, je zbilja istina da ste svi tamo bili za Pavelića? On rekao, nije istina, nemoj slušati, moji su bili za Luburića. Tako da, dakle, meni je jasno ko odrasta uz takav narativ i onda dolazi 1991. godine u Hrvatskoj, rijetki su od tog narativa, da tako kažemo, napredovali. Drago Pilsel, pa možda bismo mogli čak reći i za Štira, koji je trenutno u HDZ-u, čiji je djed, ujak su bili ustaški oficiri i tako dalje. Međutim, velik broj ljudi koji dolazi, 90. godine dolazi sa tom matricom da su morali otići i da sad moraju naplatiti to što su morali otići i da moraju ispraviti ono što se u Hrvatskoj učilo jer je to krivo, jer nisu oni ti koji su poraženi, nego je cijela Hrvatska poražena, a oni su se evo opet vratili i tako dalje i tako dalje. Međutim, zaboravimo sad tu razinu na trenutak. Druga razina, simbolički obračun, ja sam nazvao sa crvenom zvijezdom. Dakle, vezan je uz Domovinski rat. Ja često znam reći da smo mi napravili jednu inverziju u pogledu na prošlost, umjesto da proučavamo 20. stoljeće. Da bismo shvatili što nam se dogodilo 90-ih, mi kroz 90-te učitavamo cijelo 20. stoljeće. I onda imate situaciju da ako su antifašisti bili partizani, a iz partizana je izašla Jugoslavenska narodna armija, a Jugoslavenska narodna armija je 90. godina u ratu s Hrvatskom, onda nitko u ovom nizu unazad, a da, Jugoslavenska narodna armija je srušila Vukovar, Dubrovnik, u toj Jugoslavenskoj narodnoj armiji su šli Ivančanin, Ratko Mladić i tako dalje. Onda idemo unazad, dakle ako je ovo loše, onda je sve ovo loše. Onda su antifašisti i partizani loše. Ili, opet jedna anegdota, dakle ambasador, sadašnji veleposlanik Hrvatske u Parizu, Ivo Goldštajn, je prije par godina snimljen u svom uredu
I iza njega je bila slika Josipa Broza Tita. Ali slika Josipa Broza Tita, sjetit će se stariji onog Skriginove, one slike Tita u uniformi partizanskoj sa onom vunenom kapom, partizanskom i tako dalje. Krenulo je dakle odmah afera, dakle kako je uopće Goldstein mogao imati za sebe sliku zločinca i tako dalje. Ali onda je krenulo drugo, ovo o čemu sad govorim. Onda su krenuli komentari, a jeste li vidjeli u kakvu sliku on ima Tita? Ima sliku Tita u uniformi kako je major Šljivančanin imao kada je rušio Vukovar. Dakle, to je to. I tu u tom nizu nema. Dakle, vi ne možete braniti antifašizam i partizane, jer iz partizana su izašli JNA, iz JNA je Kadijević i Adžić i tako dalje, i gotovo. To je revizionizam. Dakle, kao što sam rekao, posljedično imate i odnos prema Jugoslaviji. Odnos prema Jugoslaviji, odnosno obračun s komunizmom, obračun s Jugoslavijom, Jugoslavenima, je u principu, između ostalog, obračun sa svima onima koji se smatraju sljednicima. Pa to ste vidjeli u zadnjih godinu dana u Savskoj, koliko se spominjalo Jugoslavene, Jugoslavenstvo, tako da su, dakle, nebitno je što ste dragovoljac Domovinskog rata, kao Kotromanović. Nebitno je što ste u logoru iz Vukovara odvedeni kao Fred Matić. To je nebitno. Vi ste Jugoslaven, vi ste protivnik Hrvatske, jer su vas tako proglasili oni koji među njima najčešće i oni koji su bili, ali dakle, to nema nikakve veze. Vi ste ideološki na strani jednih koji su jednako Jugoslavija i socijalizam. Dakle, mi koji se danas bavimo ovim temama imamo veliki problem koji je mojim kolegama u inozemstvu neshvatljiv. Ja kada sam napisao knjigu, drugu ovu knjigu o 68. zove se Jugoslavija i svijet 68. godine. Na promociji moje knjige došla jedna novinarka i prvo njezino pitanje bilo je u izjavi zašto tako kontroverzno ime. Ja sam si prvo pomislio, napokon me netko otkrio da sam doktorirao na jednoj godini. Svi ono se bave starim vijekom, onima ja na jednoj godini doktorirao. Veli, ja kako mislite, veli, pa imate u imenu Jugoslavija. Pa kaže ona, pa ta država se raspala, kako možete o njoj govoriti? Preko raspalo se i Rimsko carstvo, pa ljudi pišu o tome. Dakle, to je do toga došlo, da mi kada smo, moj kolega Tvrtko Jakovina i ja, koji smo zajedno u kancelariji, kada smo prijavljivali neke projekte, svojevremeno, imali smo projekt Socijalistička Hrvatska u Socijalističkoj Jugoslaviji, sam rekli, aj probajte nekako izbaciti ovo Jugoslavija, nekako, u nekom periodu. Ili evo vam još gori primjer, odite sljedeći put kad idete na utakmicu ili na koncert u Cibonu, u dvoranu. Pogledajte gore, vise vam zastave, oni kao baneri, i piše Cibona, prvak Hrvatske, sad ne znam ako je neko ovdje ne navija za Cibonu, Cibona prvak Hrvatske 2008. Cibona prvak Hrvatske 98. Cibona, ali do 1991. godine Cibona prvak bivše države. Tim riječima. Dakle, ne piše prvak Jugoslavije, zamislite da je bila prvak Jugoslavije. Ko je to sramota za jedan klub. Dakle, do toga smo došli da zemlja, a zamislite samo, ja sam jedanput ispao najskandalozniji na fakultetu kada sam rekao studentima da pitaju svoje roditelje kada bi se pojavilo u formularu da trebaju, odnosno će se pojaviti, da trebate upisati država rođenja. Što upišu roditelji? Rekao, pitajte samo roditelji što upišu. Naravno i vi isto, svi upišete, dobro, neke od vas i jesu, ali piše u Hrvatska. Ali nisu se rodili u državi koja se zvala Hrvatska. No dobro, to je samo jedan ovako od primjera. Ok, kad ovo sve kažem, krenulo je ovako. Ovo je izjava jednog od bivših predsjednika Hrvatskog sabora, doktora Nedeljka Vrhanovića. NDH je imala stanovitih devijacija, ali sve je ostalo bilo u redu. Jasenovac nije bio lječilište, ali ni mučionica. Eto, treba znati da su jasenovački logoraši u okviru dramske sekcije na scenu postavili Tijardovićevu operetu Mala Florami, koja je u tom radnom logoru imala više izvedbi. Samo da možda spomenem o čemu se ovdje radi. Dakle, radi se o jednom od opernih pjevača koji je bio u Jasenovcu i koji je, dok su ih tamo odveli, koji su radili, pa je pjevušio stalno, pa su ga zvali da pjeva, naravno kasnije su ga ubili. Ali dakle, to je to izvedba dramske sekcije. Dramske sekcije koja je na kraju završila sa maljem u glavu. Ili, na primjer, ugledni odvjetnik Željko Olujić. Mile Budak je potpisao rasne zakone kao član vlade, ali u to vrijeme rasizam nije bio zabranjen.
Andrija Hebrang, to mi je više stvarno degutantno komentirati. Dakle, od ljevice očekujem da se odrekne svojeg utemeljitelja Josipa Broza, najvećeg ubojice Hrvata u povijesti, i tako dalje, i tako dalje. Moj omiljeni biskup sisački, Vlado Košić, moram samo napraviti, da ne čitate, dakle, moramo napraviti jednu digresiju. Dakle, prije par godina u Sisku je ustanovljeno nešto što je išlo svako ljeto, što se zvalo Keltska noć, i onda imate splavove koji idu po rijeci Kupi, 9-10 splavova, svaki splav prikazuje jedan događaj iz iz sisačke povijesti. I bitka s Turcima, i ovo i ono, i Sveti Kvirin, ali i prvi partizanski odred sisački. Biskup je došao u Sisak i rekao je sljedeće: ostao sam zaprepašten, ljut, kada sam vidio da se na istoj priredbi u Sisku, koji voli za sebe reći da je grad hrvatskih pobjeda, jednako slave Sveti Kvirin, sisački biskup i mučenik i zaštitnik tog grada, te partizani, zločinci koji su rušili crkvu i ubijali živu crkvu. Moj grad Sisak i cijela Hrvatska moraju odlučiti hoće li slijediti Krista ili Antikrista. Jer ne mogu jedno i drugo. Stoga zabranjujem u buduće bilo kakvu upotrebu imena i lika i djela, i lika Svetog Kvirina zajedno sa zločincima partizanima. Na to sam ja javno postavio pitanje preko medija Vladi Košiću da mi odgovori na sljedeće. Ako su ovi mladi ljudi, 20-godišnjaci koji su izginuli 41. godine, ako su to zločinci i ako su oni na putu Antikrista, na čijem je putu onda ovo tu, dakle ovo je 41. 20. travanj, proslava 52. rođendana vođe Velikog Rajha Adolfa Hitlera. U nedjelju se u ovdašnjoj župnoj crkvi Svetog križa održana svečana sveta misa prigodom 52. rođendana Adolfa Hitlera, da ne čitam sve, a misa završena ovim riječima: blagoslovi Bože vođu koji vodi veliku Njemačku, da ju uzmogne i dalje voditi putem časti i slave. Živjela velika Njemačka, živjela slobodna Hrvatska, živio dr. Ante Pavelić, živio Hitler, amen. Velečasni Ivan Hulenić, 20. travnja 41. Ja sam samo rekao, dakle, gospodine Košiću, samo mi recite, dakle, ako ovi su na putu Antikrista, na čim je on putu bio tada? Nije još odgovorio. Ovo je bilo ovako malo par stvari koje su bile već ovako i teorija, i sad, u praksi ću sad malo više reći, čisto da vidite kako to izgleda. Naravno, dolazak ljudi, novi narativ, revizionizam, relativizacija su onda doveli do toga da, dakle, sve postaje jedanput normalno. Zato nam danas i je sve normalno. Pa je onda su jedanput ulice doktora Mile Budaka, književnika i političara Mile Budaka, ulica 10. travnja, ali on svega, nije to 41. 10. travnja, to svakom 10. travnju posvećena. Dakle, ulica 10. travnja. Ili, moj omiljeni primjer je jedan časopis koji još dalje izlazi, koji se zove Vojna povijest, kojeg izdaje inače Večernji list, i koji, evo recimo ovo je jedan od primjera gdje imate na naslovnici Juru Francetića. To je najbolji primjer revizionizma povijesnog u Hrvatskoj. Možete pogledati, dakle, o čemu se ovdje radi. Da samo kažem jednu definiciju revizionizma. Nije bitno samo ono što se kaže, nego i ono što se prešuti. U ovim tekstovima se uglavnom prešućuje. Dakle, vi imate članak Velikog bijegu Ante Pavelića. Jedna od rečenica kaže: zadatak i cilj ozbiljnih povjesničara nije Antu Pavelića sotonizirati, ali ni divinizirati. I tu onda imate, dakle, ratni zločinac pod navodnicima, i tako dalje, i tako dalje. Moj omiljeni primjer je Jure Francetić, zapovjednik Crne legije. Ova je slika unutra, ne u ovom broju, Jure Francetića, koji je prikazan kao jedan bon vivant, kao jedan, pročitat ću vam, započinje tekst o njemu riječima: karizmatični zapovjednik elitne Crne legije Jure Francetić. Njegov zrakoplov, navodno zbog sabotaže, ruši se i on je teško ranjen. Pada u ruke partizana koji ga namjeravaju zamijeniti za 100 logoraša iz Jasenovca. Početkom 1943. zbog zadobivenih rana umire. I sad kaže: službeno je u poslijeratnoj Jugoslaviji proglašen ratnim zločincem. Nakon Srebrenice 1995. podignuto mu je nekoliko spomenika koji su službene vlasti dali porušiti. I vrhunac morbidnosti, na ilustraciji je u poznatom kožnom kaputu i visokim čizmama. Nedostaje mu samo fotografski aparat oko vrata. Dakle, to je tekst
o Juri Francetiću, zapovjedniku Crne legije. Paralelno, onda su meni rekli, pa da li pišemo mi i o četnicima? Je, pišu. Ali kako? Dakle, imate onda tekst o četnicima u kojem imate uglavnom gdje se spominje da su četnici imali, dakle da su bili poznati po velikim bradama, da su bili pijani, da je slab moral, kao i 91. godine u Hrvatskoj. Tako se govori o četnicima. Ili recimo imate ove primjere gdje se recimo navode sudbine nekih ljudi koji su bili na križnom putu, međutim, dakle bili su u ustaškoj vojnici, u poglavnikovom telesnom zdrugu, ali on svoje uspomene govori, dakle, nije riječ, imate opis jedne postrojbe koja je bila u Jasenovcu, ali ne, a zašto su bili tamo? Koliko su oni tamo čuvali, protiv koliko su se ratovali, dakle ne, oni su, kakve su uniforme imali, kako su naoružanje imali, gdje su se obučavali, itd., itd. To je revizionizam. I to je, dakle, ovaj primjer što imate. Ono što je najgore je ovaj ovdje mali kvadratić koji kaže Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa svojim rješenjem od 27. rujna 2011. klasa ta i ta preporučilo je korištenje vojne povijesti u nastavi povijesti u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Kada nakon nekoliko naših inzistiranja onda je ministar Jovanović zamolio neke, ne znam reći koga, da napišemo šta mislimo o svemu tome. I onda, sad je ovo maknuto koliko sam čuo, dakle više se ne preporuča u osnovnim srednjim školama, ali i dalje izlazi. I dalje izlazi na ovaj način. Kad govorimo o revizionizmu, odnosno kad govorimo o odnosu prema fašizmu, stvari se počinju, dakle, relativizirati. Stvari postaju prihvaćene, više, dakle, nema nikakvih problema. Kada navijači naprave kukasti križ svojim tijelima, taj kukasti križ više nije ništa, dakle imate ga i na travnjaku, imate ga i dakle među navijačima. Ovo je recimo jedan od primjera zanimljivog Photoshop revizionizma. Ovo je naime Hajduk, nogometni klub Hajduk, pazite, Hajduk koji je sav pobjegao u Partizane, dakle koji ne želi nastupati u talijanskoj ligi, koji ne želi ni u NDH, nego bježi u Partizane. I nakon 45. godine je bilo pokušaja da Tito im je ponudio dobili su orden kao klub i da pređu u Beograd. Taj klub napravi kalendar prije par godina, ali i s Photoshopom naprave da maknu jer grb Hajduka je šahovnica sa zvijezdom crvenom. I oni izbrišu svim igračima, dakle, grb na kojem je bila petokraka. Dakle, to je, ako se vratimo na onaj moj nekakav, da tako kažem, pitanje na početku, naslov mog predavanja, suočavanje ili obračun s prošlošću. Mi se ne suočavamo s prošlošću, mi se obračunavamo s prošlošću. S onime što nam ne odgovara u određenom trenutku. Ako odete danas na stranice Hrvatske čiste stranke prava, ako odete pod rubriku znakovlje, onda ćete dobiti, dakle, zastava Hrvatske čiste stranke prava je sa, naravno, prvim bijelim, sa pleterom koji nevjerojatno podsjeća na pleter u okviru kojeg je bilo slovo U i ispod toga piše za dom spremni. Bez ikakvog problema. Dakle, stranka koja je službena, stranka koja je čak i dala, ok, ministar je izašao iz nje pa je ušao u drugu stranku, ali dakle, to je stranka koja bez ikakvog problema funkcionira u Republici Hrvatskoj. Druga stranka, čije sam na početku spomenuo predstavnike koji pozdravljam ako su ovdje, maskirani, dakle, autohtona Hrvatska stranka prava, na svojim stranicama ima jedan zanimljiv mali detaljić kojeg, ako niste njihov fan i ne gledate njihovu stranicu, ja sam jučer otišao pogledao i naišao sam na nešto što me jako podsjetilo na nešto drugo. To je nož, mač, međutim piše, dakle, braniti čast i slobodu Hrvatske vrhovna je dužnost svakog Hrvata. Međutim, mene ovo podsjetilo na nešto i otišao sam malo potražiti i našao otkuda je to uzeto. Ovo je plakat iz Nezavisne države Hrvatske, samo što su izbrisali, ovo vidite da je drška je bijela, ovdje je slovo u pleteru. I dakle, a otkuda to sve skupa?
Ovo je markica iz Nezavisne države Hrvatske gdje imate Antu Pavelića i sa strane piše braniti čast i slobodu Hrvatske, vrhovna je dužnost svakog Hrvata. Dakle, to je danas na stranicama autohtone Hrvatske stranke prava. Da ne kažem o ovoj, pri čemu vidite kako se danas revizionizam radi, ako ste možda to pratili, na službenoj stranici Hrvatske čiste stranka prava piše da je Hrvatska čista stranka prava, odnosno mladež, da je dobila na snazi 96. dolaskom Zlatka Hasanbegovića u osnivanje mladeži Hrvatske čiste stranke prava. Ali je obrisan taj dan, obrisano je 2 riječi, koje danas više ne stoje na toj stranici, a koje možete naći ako odete na stranicu Radničke fronte, koja je skenirala stranicu kako je prvo to pisalo, a piše 96. godine je iz Hrvatskog oslobodilačkog pokreta, sad, fusnota moja, stranka koju je Ante Pavelić osnovao u emigraciji, kada je iz HOP-a ušao u Hrvatsku čistu stranku prava. Demantirao je da nije bio u HOP-u, ali nije demantirao ovo da je na toj stranici to maknuto, taj dan. Sad, zašto su micali ako on nije bio, ne znam, onda mogu ih je tužiti, ja bi tužio ih na njegovom mjestu. Ovo je, od prošlog ljeta, potpisnici peticije za uvođenje pozdrava za dom spremni u službenu uporabu u Oružanim snagama RH zatražili su od ovo. Peticiju potpisala skupina hrvatskih znanstvenika i akademika, javnih djelatnika građana, njih oko 3200, tražeći da se usvoji, od mladog jastreba, da za dom spremni uvede u službenu vojnu upotrebu. O tome ću nešto reći još i kasnije, ali i ovo je postalo normalna stvar. Mi smo tih dana, ja sam često bio, naravno, upitan o tome, i ono što me posebno iznerviralo je nadbiskup Puljić, koji je rekao, pa dobro, ako je to kontroverzno pitanje, onda stavimo na referendum. Ali je rekao, ali nije. Nije kontroverzno pitanje, nije sporno ništa. Ako ja pokažem 100 dokumenata, argumenata koji pokazuju da je jedino i isključivo ustaški pozdrav. Ja sam se tu čak ogradio, kad su mi rekli da li je to stari hrvatski pozdrav. Je, star, 70 godina stari hrvatski pozdrav. Iz 41. godine. Ako smo mi pokazali stotine dokumenta koji govore samo to, a druga strana niti jedan koji pokazuje bilo kad prije, kako onda to može biti pitanje za referendum? Šta ćemo onda na referendum? Da li treba slijepo crijevo laparoskopski operirati ili ne? Jer ja mislim da možda ne bi trebalo tako. Da li ćemo to na taj način? Ovo je postalo normalna stvar, da se o tome priča. Za dom spremni, vidjeli ste tako dalje. Ima jedna organizacija koja, ne znam da li ste čuli za nju, vidim da ovdje neki nisu kad smo pričali, zove se Društvo za istraživanje trostrukog logora Jasenovac. Pročitat ću vam samo što piše, to je sa njihove stranice. Društvo za istraživanje trostrukog logora Jasenovac osnovali su u lipnju 2014. hrvatski povjesničari, akademici, profesori i novinari kako bi ustanovili što realniju sliku događaja u Jasenovcu od 1941. do 1945. kao i nakon 1945. Novije istraživanja, utemeljene na autentičnim dokumentima iz arhiva, izjavama svjedoka i analizi, pokazuju da taj logor od 1941. do 1945. nije bio logor smrti, kako je to godinama tvrdila jugoslavenska komunistička historiografija. Prema podacima koji su prikupili članovi društva, bio je to radni logor za protivnike Nezavisne države Hrvatske, u najvećem broju komuniste i njihove suradnike, te za skupinu Židova koji su bili izuzeti iz deportacija u njemačke logore, te spašeni. Deportacije Židova iz NDH bile su provedene po njemačkom diktatu. Nismo mi to. Nego su nas natjerali i s puškama su nas tjerali da što smo sad, da se vratim na one prve slajdove, Židove iz kuća, Židovima zabraniti Srbima po tim i tim ulicama, vratiti radioprijemnike, ne smijete u škole, ne smijete ništa, itd., itd. Ali, kao što vidite, oni su u stvari spašeni. Oni su spašeni i dovezeni su u Jasenovac gdje su onda radili i pjevali i slušali Malu Forami. Ja sa ovim društvom imam svojevrstan odnos. Naime, promocija njihove knjige, sad su malo povećali, donedavno je bila brojka, došli su do brojke da je u Jasenovcu stradalo nekih 14 ljudi, ali sad su mi rekli zadnje da je ipak na 400
znači 400 ljudi. I promocija te knjige njihove je bila sasvim slučajno u nadbiskupskom dvoru u Splitu. I mene su nazvali prošlo ljeto novinari Slobodne Dalmacije i pitali su mi pitanje kako vaša struka ocjenjuje dakle, rad tog društva koji negira Jasenovac, tako dalje. Ja sam samo odgovorio jednom rečenicom. Svi oni koji negiraju i Jasenovac, holokaust, sve što se događalo, dakle, oni nisu problem moje nego medicinske struke. Oni su me nakon toga i još danas me tuže na sve strane jer sam ih navodno proglasio bolesnima. Nedavno sam održao jedno ovako predavanje za nastavnike povijesti u Zagrebu, gdje je među njima bio jedan od njih i koji je pitao zašto sam ga ja javno proglasio bolesnim. Ja sam mu ponovio da svako onaj i dalje za mene ko negira to zlo koje se dogodilo, bilo u Jasenovcu, bilo u Auschwitzu, bilo gdje druge, za mene nije problem moje struke, nego medicinske struke. Pa što god vi mislili ljutnici, koliko god me tužili, ja to ne mogu drugačije, ja ne znam više reagirati na takve stvari. Kako da reagiram na to kad mi kažete da se tamo izvodila mala foramin? Ljude su maljem ubijali, ljude su klali, radili su najgore moguće, dakle nevine, potpuno nevine ljude. I vi sad meni govorite da se tamo izvodila mala foramin. A kako to izgleda, evo, s takvima, ovo je, stavio sam nešto od svog arsenala. Dakle, ovako vam izgleda moj tjedan, ovisno, dan nekada. Dakle, Hrvoje klasični istoričar u srbočetniče. Čime bi se ti bavio da ti nije bilo NDH, pa tu sad razgovaraj malo s Donantom Bakovićem, nek ti on kaže, tako su mi rekli, tu. I onda srbočetniče zapamti da nam u životu sve dođe na napol, pa to vrijedi i za tebe. Nadam se da bumo se već negdje sreli, a dotle nauči sljedeće jer ti može dobro doći. Evo Zore Vodana, evo Jure Bobana, Hosovac, dragovoljac Domovinskog rata, Za dom spremni. Naravno, nepotpisan. Ili recimo ovako ja dobivam, pazite, dopisnice, to sam, ne znam, vi to i znate, mlađi šta su dopisnice. Nevjerojatno je da se ja zovem Hrvoje, što još gore je nevjerojatno da sam ja 91. godine bio u ratu, kao dobrovoljac, zamislite to. Međutim, ja sam, dakle, Hrvoje Jovo klasič i onda tu imate, dakle, lud, pokvaren čovjek kao ja, i tako dalje, tako dalje. Najbolje na zadnjoj strani ovoga piše da nije ni čudo što sam tako rano postao dekan jer je pobrkao sa docent. Tako da sam ja drugi dan kad sam došao na fakultet sam parkirao na dekanovo mjesto i potpisao neko, gledajte, mislim, mene javnost doživljava ipak kao dekana, tako da nemojte to. U svakom slučaju ja sam nekad sam Jovo, nekad sam Stevo, za gospodina Hodaka sam u zadnje vrijeme Spasoje, jer ne mogu biti Hrvoje, tako da sad se mogu od toga i smijati, međutim nije vam, znate, baš najugodnije kada vam u 3 u noći zazvoni telefon i kad čujete s druge strane Za dom spremni. I kada živite u gradu u kojem ima toliko ljudi koji će vam napraviti nešto i onda će na PTSP ništa im se neće napraviti. Tako da, hoću reći, i meni ovo više ispadne i smiješno i duhovito, ali vjerujte, nije baš. I ono što je najgore, zašto najčešće viđate mene u javnosti, Tvrtka i Dragana Markovinu? Zato što se drugi boje govoriti o tome. Ja nemam obitelj, ali moji prijatelji iz fakulteta, kolege sa odsjeka koji imaju žene i djecu, neće govoriti o tome. Ja snimam sada jednu seriju, nije bitno, i trebam se naći u Sarajevu sa čovjekom, Franjevcom, Fra Petrom Jelećem, koji je doktorirao u Vatikanu na temi crkva, katolička crkva u Bosni u vrijeme NDH. Izvrstan doktorat. I ja sam rekao, Fra Petre, moram vas snimiti, izvrstan tip, izvrstan. Međutim, rekao mi Hrvoje, ne mogu. Pričao sam sa čovjekom koji se zove dr. Ivica Šarac, koji predaje u Mostaru na fakultetu, koji je napravio jednu knjigu o odnosu prema 41. kultura, sjećanja i tako dalje. Neki dan sam mu javio, rekao je, Hrvoje, ne mogu, bojim se. Dakle, je li to društvo za koje smo se, iz kojeg smo mi htjeli izaći i za koje smo se mi stvarno borili? Sad zvuči kao stvarno patetičan, ali, dakle, da li je stvarno to bio san onih koji su mijenjali totalitarizam, nedemokratsko društvo, koji su htjeli pluralizam mišljenja i tako dalje i tako dalje. To da se vi bojite 2016. godine pričati o onome na čemu ste doktorirali.
na dokumentima. To je za mene skandal. Šta više reći? Dakle, Za dom spremni, za sve one koji nisu to do sada još čuli, nikakav stari hrvatski pozdrav. Nikada nije korišten sa tom frazom za dom spremni, nikada u hrvatskoj povijesti. Sve priče da je to iz opere Nikola Šubić Zrinski i tako da, ja sam 100 puta rekao. Ali ljudi, opera Nikola Šubić Zrinski nije napisana na starosumerskom, pa da ne znate pročitati. Uzmite libreto i pročitajte. Ako nađete u njima riječi za dom spremni, ja dajem otkaz javno pred svima i odlazim iz Hrvatske. Ako nađete. I ja to kažem javno, izađem iz studija i stiže poruka, lažeš. Dakle, ono što je ovdje, ovo sam stavio posebnu rečenicu koja je mene posebno zasmetala, dakle nije problem što je Đo Šimunić vikao za dom spremni i tako dalje. Ono što je, jer čovjek je odrastao u takvom okruženju, zašto bi on to znao? Nije možda čitao knjige, slušao je svog djedu, strica, koga li već. Mene je zasmetalo ono što je on izgovorio nakon toga kad su mu rekli, ali Joe, nije tako. Onda je on rekao, ja se ne bojim kazne. Oni bi trebali malo bolje pročitati povijest. Dakle, ja nisam ništa pogrešno napravio, navijam i volim tako dalje. Dakle, oni nek si pročitaju, ne ja. Pa valjda on zna, valjda je na tome magistrirao i doktorirao u slobodno vrijeme. Dakle, to je problem. I dakle, to je revizionizam, nevjerojatan, dakle, jedan odnos prema nemogućnost, evo idem svima, nemogućnost da se uzmu argumenti u obzir. To je ono što, evo, Tamara radi u školi pa može to kasnije reći, na primjerima, ja dobijam ove malo starije na fakultet. Znate, kad vi radite sa mladim povjesničarima budućima, koji argumenti, ne govorim sad, ispričavam se svima koji da, ali velikom većinom, argumenti nisu bitni. I ne mogu prihvatiti. Znate kako Mile Kekin kad kaže na ovim prostorima kad nemamo pojma imamo stav. Ovdje svi imaju stav. A na temelju čega nemam pojma. Ali imam stav. Ja dakle imam slučaj dakle, sa svojim mladim studentima kojima pokažem argumente, recimo pričamo o tome je li u Hrvatskoj bio građanski rat ili nije, da li bilo i nešto i ovako i onako. I nema dakle vi pokažete i kronologiju i sve. Dakle, kao prvo pitam koliko vas misli da nije bio? Digne ih par ruka. Ok, recite mi bar jednu definiciju šta građanski rat je. Ne znamo. Aha, dakle, ne znate šta je, ali znate da nije bio to. Što ne znate šta je. Dakle, to je prva stvar. I onda ja krenem, dakle, s kronologijom. 1991. je nas Jugoslavije napadao, 1991. rekao, pa ko je predsjednik Jugoslavije 1991. u ljetu? Iz koje stranke? Iz HDZ-a, Stipe Mesić. I predsjednik Jugoslavije u ljetu 1991. godine. Kako smo onda mi to tako? Ali gledajte, najvažnije, ključno i najvažnije. Jesu li 1991. godine Srbi građani Hrvatske kao što su to i danas? Jesu. Jesam li ja 1991. godine živim i odrastao sam sa svojim najboljim prijateljem koji oblači uniformu i odlazi 8 km dalje, ne u Čad, ne u Nikaragvu, nego odlazi u Petrinju, ja ostajem ovdje, mi dakle pucamo jedan po drugome i on kaže da, njima su došli u pomoć ovi. Pa rekao, vi ste povjesničar, šta je sa građanskim ratom u Libanonu, šta je sa građanskim ratom u Angoli, šta je sa građanskim ratom u Španjolskoj? Jel su to samo Španjolci ili samo ljudi iz Angole ili samo iz Libanona? Šta bi bilo sa španjolskim građanskim ratom da nisu došli Hitler, Mussolini, internacionalne brigade? Šta bi bilo sa ratom u Angoli da nije bilo svih ovih drugih? Šta bi bilo sa građanskim ratom u Libanonu da nije bilo Sirije i Izraela? Kao da je to razlog da nemamo građanski rat. Ali je problem reći, dakle, pa ne može biti građanski rat između... Ja pitam, ali dobro, ali zašto ne može biti? Što je problem? Kažu, onda bi bili svi isti. Onda bi bili jednako krivi. I kad ja kažem, pa dobro, ali gledajte dokumente, sve, i onda dakle kreće, ali meni je tata rekao. I gotovo. Dakle, nema tu više onda objašnjenja. I dakle, to su ti problemi kad vi imate da nema tog argumenta. Znate, to je ono što ja sad želim poslati jednu poruku koja nije toliko bitna, dakle, da li ćemo mi sad znati ovo ili ono. Ali antifašizam, odnosno građansko društvo je uvažavanje drugih i drugačijih. Ali ne samo na način, aha, on je tamo i sad on je drugačiji, ok, nek živi tamo. Ali ako meni taj drugi drugačiji kaže nešto što ja nisam znao ili što sam mislio da je krivo, kada ćemo početi prihvaćati to? Kada ćemo uspostaviti društvo dijaloga, ne monologa? Kada ćemo znati pričati sa drugima koji ne misle isto kao mi? Kad smo već kod toga,
Najbolji primjer, ja sam 100 puta u javnosti rekao, ljudi, u boj za narod svoj nije nikakav hrvatski nacionalni pozdrav. To ne, a posebno nema opet Nikola Šubić, ja opet dajem otkaz i odlazim iz Hrvatske kako nađete. Ima jedna jedina pjesma u kojoj su riječi boj za narod svoj. Pjesma Jove Jovanovića Zmaja, srpskog pjesnika iz 1876. godine, napisana na ćirilici, u boj za narod svoj, i to govori o oslobađanju Srba od Turaka. Ja sam rekao, gledajte, nešto sad ne štima. Dakle, ja sam to već rekao 100 puta. Ili su naši navijači toliko tolerantni da čitaju srpsku poeziju na ćirilici, ili ne znam što se događa, ali dakle, kako, čak ni to, dakle, kad kažete, mislite se nekako, aha, vidite, dakle, pa nećemo onda to više izvikivati kad su to Srbi izmislili. Ja sam rekao, ok, dakle, nađite drugi primjer, dakle, ako ima još negdje u boj za narod svoj, super, ali evo, ja vam pokažem gdje ima. Prije toga nisam vidio nigdje, ja nisam našao, možda negdje ima. Ali dakle, evo, i opet nema problema, i opet, i to će biti u boj za narod svoj, nakon toga ubi Srbina. Dakle, evo, to je taj primjer kako mi argumente ne možemo prihvatiti. Ni kad nam idu na štetu, ni kad nam, dakle, kad ne idu, dakle, u prilog, to onda posebno, znate, ono to ko, što bi rekao Hegel, ako činjenice ne idu u prilog tezi, to gore po činjenice. Dakle, sad, dakle, da završim samo sa par još slika koje su ovako na najbolji, najslikovitiji način, pa bi onda u stvari ostavio vremena da možda malo popričamo, da samo ja ne pričam. Dakle, od 45. do 90. godine, kako je dakle, u praksi izgledao hrvatski antifašizam. Od 45. do 90. godine podignuto oko 6000 spomenika narodnooslobodilačke borbe, je podignuto. Od 1990. do 2000. oko 3500 je uništeno. Većina neporušenih je u Istri, Primorju, Zagorju i Međimurju. 2012. danas od 2012. je bilo oko 400, do danas, do prošle godine, je oko 400 obnovljenih. Ali dakle, pogledajte te brojke. 3500 uništenih spomenika. A reći ću kasnije nešto o tome. 1990. iz hrvatskih knjižnica ostvareno je oko 2,8 milijuna knjiga. Na ćirilici, poezije, srpskih pjesnika, dijela o socijalizmu i tako dalje, ali dakle, 2,8 milijuna knjiga je ostranjeno iz knjižnica. Na razne načine. Spaljivanja, bacanja u kontejnere, bacanja na sve druge strane itd. I evo, sa ovih par slika bi završio, dakle, vraćam se u grad koji bi po svemu, ne u Hrvatskoj, nego u Europi trebao biti meka i kojim bi se Hrvatska trebala ponositi, to je grad Sisak. Grad iz kojega je krenula antifašistička borba 22. lipnja, koji, ovako ću dakle pokazati. Ovo je spomenik ustanak Frana Kršinića u centru Siska, bio. Inače, slučajno, ovdje sada je biskupski dvor od Vlade Koše. Pokušavam se zamisliti kako gleda na ovaj spomenik stalno. A 1991. godine u ljeto, ovaj spomenik je, evo dakle, ovaj spomenik, ova mrlja. Dakle, spomenik je dignut u zrak, zato što je partizanski, da se razumijemo, ali je nađeni razlog, vi ga sad ne vidite. Dakle, ovo je jedna kompozicija Kršinićeva, ustanka, gdje imate muškarca i jednu ženu. Ta žena, ako je ovdje možda sad malo vidite, ta žena u stvari drži ovako 3 prsta. I zbog ta 3 prsta nisu mogli baš dignuti samo ruku u zrak, pa su onda digli cijeli spomenik. Moše Pijade, intelektualac, predratni komunist, poslijeratni komunist, rad Antona Augustinčića, u centru Siska, ovo je to mjesto. Meni, uz ovo što ću reći kasnije, jedan od najgorih primjera, dakle, ovo je moja gimnazija u kojoj sam ja išao i u kojoj sam predavao. Na zidu, na ulazu u tu zgradu je bio ploča iz redova učenika, dakle, učenici gimnazije koji su otišli i poginuli u ratu. Dakle, to su mladi ljudi koji su se odlučili pobuniti, to su, uglavnom ako gledate po imenima, tu ima Židova, ima nešto Srba, uglavnom su Hrvati. Mladi ljudi koje niko nije tjerao,
većinu njih, da napuste svoj grad, svoje školovanje i tako dalje, mogli se praviti ludi. Mogli su biti, što bi se rekao, promatrači u cijeloj toj priči. Oni su odlučili uzeti puške, otići u šumu i 4 godine, odnosno većina ih je poginula odmah, brzo. Dakle, odlučili su zamijeniti svoj život mladih ljudi sa životom u šumi, zato što su rekli ne možemo gledati da nam naše prijatelje, susjede, rodbinu odvode u logore, ubijaju na sred ceste, vješaju na lampe i tako dalje. To su oni koje je Vlado Košić proglasio, dakle, antikristima, zločincima i tako dalje. Dakle, ti ljudi, čak i ako s pravom imate šta za reći i za Bleiburg, i za Križni put, i za Goli otok, i za Šešelja, i za Miloševića, za šta ja znam. Kakve veze ovi ljudi imaju sa svim tim skupa? Nisu li to heroji? Dakle, zašto takvim ljudima ne dajemo na važnosti? Dakle, zašto su sestre Baković antikristi? Zašto je Ivo Lola Ribar antikrist? Zašto su ovakvi mladi ljudi? Ovako izgleda taj zid danas, evo tu je ta ploča. Samo je ne vidite. Kao što možda znate ali ne znate, Tito je u Sisku učio zanat kao klinac 1907-1910. godine. Ovo je zgrada koja je inače postala onda muzej. Ovo je to mjesto, te ploče nema, ona je unutra, međutim zanimljivo je, ja sam svojevremeno radio u muzeju, kad god bi došla kakva strana TV ekipa, onda bi rekli, čekajte, jel tu Tito učio zanat, dajte da to snimimo, onda mi vadimo tu ploču van, jer mislim, zbog tog su došli, nije baš da bi bilo dobitke kod Siska s Turcima. Evo, recimo, ovo je jedan od mladića koji je išao u Sisačku gimnaziju, Vladimir Majder Kurt, koji je otišao i odmah poginuo, njega više nema. Meni najgora stvar koja vezana uz cijelu ovu priču je, koliko vas zna ili ne zna, jedna od najstravičnijih priča vezana uz ustašku strahovladu od 1941-1945. godine dogodila se nakon ustaške ofenzive na Kozaru, dakle planinu u zapadnoj Bosni, gdje nakon čega je deseci tisuća ljudi su bilo ubijeni, bilo odvedeni u Jasenovac, Gradišku, neki dakle i kao radna snaga i tako dalje. Ono što se dogodilo najgore je što je nekoliko tisuća djece odvojeno od majki i odvedeno dijelom u Sisak, u logor za djecu, gdje ih je nekoliko tisuća umrlo u stravičnim uvjetima. Dio je odveden u Kerestinac, u Jastrebarsko, dio je podijeljen, koji se uspio spasiti, podijeljen po hrvatskim obiteljima, dakle, možda ste čuli, dakle, za operaciju Dijane Budisavljević. Međutim, u Sisku, na mjestu gdje to je bio, dakle, logor gdje u najgorim uvjetima su ta djeca, dakle, to su bila djeca od 3, 5, 7, 10 godina, gdje su umirala u strahovitim uvjetima. Na tom mjestu na mjestu gdje je bio logor, je postavljena tabla nakon rata. U ovoj zgradi nalazio se zloglasni ustaški logor, nekoliko hiljada djece s Kozare, Banije, Korduna, koja su oteta od roditelja itd. Odmah 1991. godine se ta tabla miče i table nema. Nekoliko nas je kasnije, par godina kasnije, inzistiralo da se vrati ta tabla. Tabla ta nije vraćena, nego je vraćeno, piše ovako, dakle, u spomen žrtvama čijim, šta, kako, dakle, u spomen žrtvama dječjeg sabirnog logora Sisak, 42-43. Ali, to su stepenice kojima se ulazi danas, je to inače kazalište u Sisku. Dakle, tim stepenicama se ide gore, dakle, s te lijeve strane je ovo, ali odmah se stavlja na desnu stranu ploča. U ovoj zgradi 1971. godine zadnji put javno nastupio, nakon čega mu je zabranjeno javno djelovanje sve do stvaranja demokratske Hrvatske, prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman. Dakle, ipak mora biti neka ravnoteža, pa ne može biti baš samo, dakle, sad ćemo tu djecu neko oplakivati. I zadnji slučaj je možda dobro s njim i završiti. Mjesto od kuda je u stvari bilo najviše pripadnika prvog partizanskog odreda iz Odre, gotovo 100% hrvatskog sela, da se razumijemo. Tu je bio spomenik s partizanu i sa imenima ljudi iz tog sela koji su poginuli i tako dalje. Ja sam pričao svojevremeno sa Đurom Brodarcom
jer su me neki ljudi pitali, jer neki od ovih spomenika su dignuti u zrak, ali su oštećeni, ali još postoje. Pitao sam ga, Đuro, gdje je ovaj spomenik? Oni su mi rekli, tu su dečki malo stavili previše eksploziva i ošlo je u prah. U prah, ali onda stavili smo nešto drugo, na isto mjesto. Tako dakle, da ovog spomenika nema ni malo. I ja sam mislio da li da stavljam ili ne stavljam, nemojte me sad krivo shvatiti, niti želim sada, dakle, odmah, jučer sam, ovih dana vratio sam se sad iz Beograda, dao sam tamo dosta intervjua i da li se, na pitanje da li se radi o profašističkoj vladi u Hrvatskoj, tako da, dakle, ja ne bi išao tako daleko i bez obzira na izjave i na povijesno-revizionistički rad jednog ministra, ja ipak ne bi cijelu vladu, posebno neke ljude koji tamo su puno, nemaju s tim nikakve veze. Međutim, ja moram naglasiti da ovo sve što sam govorio, kada stavite sada u kontekst rečenica koje su izgovorene prije nekoliko mjeseci, Tuđmana, branitelji, Domovinski rat zaštitit ćemo Ustavom. Nećemo dopustiti da nam djece iz škole izlaze s nedoumicama. Ono što mi moramo učiniti to je da mijenjamo klimu u društvu i državi i da raščistimo temeljne istine i pojmove i da sveobuhvatno proanaliziramo i pojasnimo što su u našoj donedavnoj prošlosti bili, još uvijek jesu Franjo Tuđman i Ivica Račan. Toj komunističkoj doktrinaciji, tom pogrešnom i nakaradnom tumačenju nove povijesti morat ćemo se suprotstaviti kudikamo osmišljenije. To će biti cjelovita društvena reforma i tako dalje. Odnosno, mi moramo reći punu istinu i tako dalje i recimo svako će u svojoj kući moći misliti što hoće, ali na javnoj sceni neće to moći, nego će se morati poštivati vrijednosti i tako dalje. Moramo unificirati školske standarde i tako dalje. Kada bi ovdje pogledali malo glagole, zaštitit ćemo Ustavom, mijenjat ćemo klimu u društvu, opće društvene vrijednosti, puna istina. Mi se vraćamo u 45. Da, ne idem i dalje. A dakle, upravo imamo to, dakle, unificirati školske standarde. A mene onda pitaju šta mislimo o multiperspektivnosti. Kako je multiperspektivnosti? Dakle, šta je? I, dakle, ovo, nakon riječi, čovjek koji izgovori ove riječi nije zbog toga javno šikaniran i dakle, osuđen kao nedemokrat, nego je postao potpredsjednik vlade. Ja ću završiti doslovno sa jednom meni omiljenom slikom. I, dakle, svi znate ili ste čuli možda za čovjeka iz Hamburga koji je odlučio, dakle, u ovom društvu svih koji su, inače zanimljiva jako priča životna njegova, dakle, cura, odnosno žena, ali nisu mu priznali brak, je bila Židovka. On je učlanio se u nacističku partiju 31. prije dolaska na vlast, međutim onda je vidio kako to sve skupa ide i odlučio na ovaj način protestirati na jednom skupu. On je uhapšen, žena mu je uhapšena koja je bila trudna, žena je nakon toga odvedena u centar za eutanaziju, on je bio u logoru, zatim je pušten i u ovu kaznenu ekspediciju poginuo je navodno u Hrvatskoj, dakle u Wehrmachtovoj vojsci. Međutim, ja ju volim ipak pokazati i drago mi je što, iako se ponekad osjećam ovako, drago mi je ipak što mogu doći na ovakva mjesta, drago mi je što postoje Lovorka i svi drugi koji se bave ovakvim stvarima, jer onda se stvarno ne osjećam ovako i volio bih, dakle, da ovi postanu unutra, jer, znate, nikad mi nećemo iskorijeniti, niti uopće trebamo imati iluzije da oko nas neće šetati ljudi koji su u stanju macolama ubijati ljude ili im uljevati akumulatorsku kiselinu u usta ili raditi što god. Ti ljudi postoje i u Norveškoj, i u Danskoj, i u Švedskoj, i u Hrvatskoj, postojali su i postojaće. Ono što je razlika od građanskog demokratskog društva je da takvi ljudi postanu ridikuli, da takvi ljudi budu u promilima, a ne da dođu na vlast. I zato želim da se ova slika ne ponovi i da se u stvari obrne, pa da tako bude i kod nas.